Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kang hadin chisni hadin baka khendo galatwa ka jingking dwar ksut na ka daw ka jingti e ka khendo banchnai ka jingking bathamai u MLE jongko umroi constituency u ba George Billingdo ha ka khatsaw tari unai wing ar hajar phuar ringkat lang bat kinong elam shnong kila hiar jurip banlap baka ni ka jingking kam shngan shu na ka banta ka lek kawan jong ki patba bat kham tam e ki kali ha ka ni ka jingjurip ya ka jingking la sakhilang da project director ka National Highway Authority of India u Anand Singh Chauhan ki engineer ka tanat PWD ba kinthop ya superintending engineer u ba dipet ya ka highway u executive engineer ka PWD Umsning division u ba Ezekiel Lingdo u ba Rimphang Kharkongor bat kiwei video dekat. Langsung i bagalang don ketika jingtor nasi ki site juga ketika jingkiang. Dia hari ni ki sengi lah don ki perlok ki belai pentip langsung i serkai kata kom long komban juga ketika surok oleh cawan kue jingkiang. Dia terkadang menin pada lah don ki balak lap no bah lah klem no atau kendo ke mana site bat sedang menpeni bah pada payar ulak ban perano nak kadau bah kau ke jinyak juga kali nak kesini. Ikan ni kami ke isu ke bertemai nak terjungi. Ikan ni ke mat ngelara antara jendong kumba saus guna. Pada kali yang terbaru yang tentang lah pentip ya kesarkar. Mana kalian tu ni ke jingking kam long show nak ada apa. Kitrok kibayai kali kibayai kalong kia pelat. Mana ke ke bakan ke jingking kelak berkit. Tiga overload ke bengi ong ketika bah ketak pelat ya ketika Shillong bypass barak kau buat yang dari jingking dalam sud hitam. Di hadirin bagi iklan untuk assembly nak inspection tu buat ke department utility buat nak yang juga national highway. Di gilai sena itu jingking nar ke bagi ong ke Billy Bridge ke bah kuat sekoma South Road na ke bagi IT sya ke BRO berpentre untuk kuat. Di ketua jingking ru ke Klemshan. Tang hadirin keniat panai ketua jingking ru ketua no armdai bah nak jingya pun kan kali nak dau bagi kimpat la ban de la kam ya jingkit palat pot juga drop kibayai berbukit kimar goper. Jika ni baru kau kajing job juga ni jingki. Kadai nak tu kau overload kau mengilai keren nak por sekor bang sulkar. Pada kaju kau poru mengilai pun semua berkerpat iki bersubah ban pembet jika ni. Mendai jat kat baru kau jingki kibadon kila bantuan no. Di hari ni kau konsensi umrai ni dan asli jingki kibadon kamma. Kau ini kau jingki ada sud. Kau kita jingki juga mendam hangkai pomiam. Bro atli ni jingking ke bah dan kampelat na mendai tang na kebenta ke Shillong mendai na kebenta wat kanot isi bro kowe yang mendai dalak keren maknaru long ka don jing Islam de kembolong menta wat ikitrok ki klem khanglat chu bakat nu jingkit amar sipor labu ba kini ke jingking dok su kan kit no stang sipor don mereka kum ke report ke bangio pade na kini ki ba page kamtam kini ki engineers ki jungi alap ba lakit ru pautan new pautan ru aman ke man ke sini. Ikam tam ke por menmit, ikam tam ke por ba ikam duna kali gitu. Tibun ba kitrok ke bayai, ba belakit pelat put pelat. Tak kedau ke satu tadi. Ba kejin banyai kali ba kham khia. Ataru pelat ke siputon. Asai kan nang bu ji bagi kali ke ba khia nya ni. Dengan kum kejin kan mende wala da kit snar ke jaga kontrol. Pan penne ya ke tu kendo kat bakala. Dan rei bangkin kali ke ban khia he ke bola semji pelat. Dia nak terkadau kan bu jing mai ka dia ki baik-baik juga jelas. Nomor kini kita terus gabun gila manhap. Lecha saya nak jingking dam pan kiu pada lembah ke Shillong. Taruh kadang bu jing ting nomor bakate jingking hang teru kala tor lupa.
buat nak liang kahai kut ukla abu section te hang te ru i ba kim don kata ka jiki kli ka ba shisha ha ka ba ban pe ya ka wi ka jing thau jong ti drop ki bakit namar ke bon ki trok ki ba yai mata la shu yai be tu khram thau te namar ba yai khram thau tem tip kan no ka khia kan no ka long te wat ki ba wan nang thina go tir ngim tip kan no ki khia i ba wan nang ting than juai kan no ki khia wan than west nang te kan no ki khia te kan ni jing kin sting jok sarkar na pai ndai te ngilai i kleng kleng i surok la torlut la jot lut jing kieng kini rutin satuan mangan kini lenti bak sarkar kan lei halor kani tengala i sitom nomor ba hakap biang por ngila pentip sa sarkar lai senam tam ngila pentip sa sarkar ka bai de ba kani andai lada ka sarkar hak kat kudu kani klimat ru lajan kelem bak laban bu jiman sawat ya ki pai ba ki bayat nang tu lada ka sarkar kam kindit menta dekan kindit solanu de na takadaw kani kalala ban kata lu ya ka ndai tangkali kawan ji ki pai ba ndai kamar bam mardi la syai ka mengiting mo man hakni por baki paya ki trok ban kit marbam sa shulong punya ni shulong bypass kiudor segi marbam no ka baikit la haban siu extra haban siu tam sama prajar do kanai gajar tingka sikali te kan ni kan kata ru dia kamar bam mardi te hanta kin ka mengiting la syai suka dam ka krak suka dam la syai ngin poi syai ke dengan tip shoot dah kayak gelenti ke bang nyekran lamar hadin kamu nong hikmat jepun ni ka dong katai entala saus nam ing la keren Jepang di jingking dam ban adu entala lais nam tam la keren Jepang di jingking rap so indrei kada ka kam ka ya hakani ko ko dengan i septieng ba kani ka jingbok ki clear jongul jo ki pai ba ki na thai jong ki officer di page ni department kani kan kata lut yang berkoi na kaliang umurang masnong jone ka snong muroi nora dan ba ngilayo ikini ki jingja nadu men nen kasni ya ka bakal don ni ka jingtua abade ba ni ka jingking ro aksun abade jong ni ka jingking jong ka NSC de bo jong ka porot layo ban pentrei ya ni ka jingking ka betmai na kini ki ye company bat ba alin bang ngilayo i kini ki jingtrei balaya sai ban ngi i pan nen ya ka jingtua jong te ka jingking ka no ngidap da ka jing susi kabokraw na kalian jong snong ro namar ane kalak ta sya bat ningkong kan kata ro ya snong ka jungi ngene bat ka aro kan kata pade ya ka jelah hibro koi bat ya kistit ki basabaro ki bayak lengba na kane kimba si postal char Mizoram tafdar de ke ek bong na kalian ka jungi ki snong ba ngi kitu ba ngi kerpat ro ya ka pidudi ba ka de ban pet lang hang ne kana ba kanum don kana no ka jing bat nakaliang juga company hero bakala day ban pentrei no akabai day ban pen scam ni ketika jingking ke tua ban thaulat de kino kilenti na kamta ka jingbet ka jingbiang bat namta ka singan ka jingsong singan hapo jongane ka jingking ki bayai limba jongane wat ada ayat ki kaliret ro menta kala song seir habai day bat kene ka jingking menta de kumbang ilio jing tip menta habai day bat ki trok hi ban yat limba jongane ka jingking ya menta hilapan sange de bat ki kaliret ro hab kiat lima jong ni jingking kin hab ya peneng jong jing song sir tena takarau nak liang ke jingim kasnong i kentu ya ka nai bat ikan ni company ro bat pe bat betreng ne bakal de ban ai no de kino kilat jingeda ban yada nam ta te jingking krang ban laj no jima jima Earth has fallen out. We are taking preliminary measures to retain earth as construction of retaining structure. It will take around 5 to 7 days to further to access bridge in regular basis. The heavy vehicle, as per officially, this bridge is for 10-ton capacity of heavy vehicles. So heavy vehicles may be allowed after 7 days, one by one, with the limit as described for this bridge. The bridge is constructed for taking sufficient load, and the new bridge is constructed in a very speedily manner. It will be completed. We are trying to complete this within 6 months. Ni ke jingking arsna mensua nagaliang jungi lagi sembalang bat nagaliang jungi gi nongsong snong di berem sini ke tanyi la pen snow sertar ni la bun ke ba layu i lagi lat thai kubor lagi kubor te kombolong menta ke ba jam menin ngada ke mak jang i to kubor ba kelem siksa la de bener ki ler la de be tap ti swa te ke bang i galong ba ke ni jingking ke de ka adon ta section 144 nadu tu kubor la pelai
Mereka bengyo section 144 artili jingking gawe kata adam site gawe kini dua suit. Di mga section 144 ka trikam ya kinong hikay ka klem trikam ya ka yap ka im jengki pai ba. Te nagta sa gawe galong ba. Adi kani jingking la, dai syu panai kerteng daga dua suit. Adi panai kerteng no daga Turti Bridge. Mar kamdai nag ngipe ki comments gi iba. Badai na kita kamdai ra tok suit we kadai ba klem tri ba. Te sagawai habang ni pai pat habal akhang pat mata kumni kijing kamtam mengi ki batit sing ngang dai we batit sing berembong. Dengan itu lupa lengba gelat patai kubur sagi nong report fai. Bagador sing mata kan sari hardor. Kador sing mata kadai khat arspa. Namar bomlai hap pultai di web ki kelerit kan poi mata khat we na khat ar na khat siajar tengkai Simon. Tekan tak bahaya ki pat norep kijungi. Kata gue gemeng. Tek boleh buka kelem yoi itu video pengiring menin kadai hakapor bawan ki kali kiba overload kiba kat sawat santayar. Tapi pek bah itu video pak menin galong bah hakapor bawan gitu kali ka kelem. Wan kali rit ke scam wan biang nomor arsin itu ibu kelem hakabawan biang tangsuan biang kitrok ke kelem biang. Sebentar saya sibit net latih kenapa kan lut sendan hi gitu kat wal borok away. Te ko mangitip bro. Nagaliang jungah kan syai bangat dengan kenok re kata pildi. Wal dagi wan mene gitu ki SI II ru. Ke bang UI ngelak dapat keren hidup meswa pila UI ki lat patai gebor ngelak keren nak kapor. Tadi bagadon ka jing bom trek joki ban snai ka ne jingkin ke badan hari kowe bat kowe jingkin ke badan hapo wa amken. Kat bai kowe wa berit ke snai jingkin. Nata sa kowe tolong bayar ka bay repair jong kini ke Bali Bridge man ubenai la siu kata tikna ngatip na po maintenance tena mo kanu. Andai la siu baik ya by maintenance ke by repair dan bahaduk mentah tang arbenai kaya naduk ke por ba betit ya usok umpor ya usok sepor kaya tang arbenai hadin tu kami siu ke by repair la siu baik haduk mentah. Kat ba kata giking mentah baik dah close.